cyane nabonye amakuru ariko aratembera ku mbuga ati kumbe nuko bimeze toto wacu bamutwaye cyane nice ahubwo turakeneye ukuri kuri ibyo bintu twabonye by the way ni gute oya ngende kijana murabona umuntu ari kuri Facebook abari kuri Facebook murayibona ifoto iyo ni nice ariko muga rero ubundi bajya bangu no kubarondera batuvogereye ujya rero hari ikintu ndi kubona sha industry yarahambye kwereka ibintu bintu wabihevye bon sinabihevye izo ni photoshoot kandi ndacabirimwo kandi izi foto ni shasha urabona Instagram yanje hari ukuntu nshaka kuyikora ukundi kuntu nasupime amafoto yose sigara zijya gusa professional amafoto hari icyo zisiguye zijya foto ko warazisigaje zijya foto zijya zose nazifashe ku munsi w'amavuko wanje hageze umunsi w'amavuko anniversaire ndafata photoshoot mugabo rero hari akandi kantu ushaka kwiyongera ako nuko muraraba ubona ari amabara yashi black and white so bwiza urasa nabike amabara nambaye cyangwa amabara ari muri iyo mafoto ubona ari ni black and white donc bisigura rero nshaka kuja muri black and white black and white isiguye iki kuri nice man black and white cyane kwanza white ni umuco ni couleur novuga ati donc ata isukuye atagatosi ngira ko ari nibara ry'amahoro voilà hama black ni couleur abantu bose kwisi bakoresha giye kuraba mu ba artistes ni bara risigura ibintu byinshi cyane je nahisemo rero amafoto yanje yose nzoshaka kurwo rubuga ni black and white bya bintu byakomeye kandi rero ibintu biri ku rundi rwe za foto zidasanzwe shoot nyene shoot voilà ziba zifise n'icyo zisiguye ku buzima bw'umuntu of course voilà mwamubonye rero ni nice man murabizi yuko ariko sha urabizi yuko bitemewe kuba mukorana mukongera mukaja mu rukundo nandi na hazard urabyira umwihakane oya akabyihakana babidusigurira bajya bahunga arabitubwira neza hazard mu kanya naza kuza aza guca bisisangura byose neza Hazadi bemwe afite imishatsi nanuzi azadugiye mu yabirazare we azarugiye mu yabirazare we azare mu beste wakoze murakubanye azari kwiha abantu rero batateguje baza gusigura uko bimbwira neza ahubwo tubiganire aiga hari umuntu atabishize mu vyimviro hari gihe wosa hari gihe wosa rero yaragucrashinze yanakubivuga narambwije deja hari gihe wosa nziko ari batatu mbwa sinzi ngo ninde hazaje nawe uzi oya tubwire nzi n'abatibe batatu hariho umwe bica hari oya uriko wimvira muri ajya bose wowe kwimvira ko barinde muri bajya batatu ubwiganiro nabonye nabonye agaparti gatoya nabonye hari nujya w'imishatsi ubundi bose bafite imishatsi gusa bose barafite ucube yego bose bafite twikiding bose paka wazane ndabarabe cyangwa uyu niwe bivuze yego unzi nyene oya ahubwo ushaka wacaguye ushaka wewe sinzi ndababaza Hazard ninde ngaha reka sabe matchade aturabira ifoto ya Hazard aturabira ifoto y'aba basore batatu ucucagura mwumva ucitubwira ati nibaza ko Hazard aruye cyangwa ucitubwira uti shakurya oya ikindi azosigura impamvu aza gutora muri classic vibes kandi mu kiganiro cy'aba bafise uwundi kandi natwe ntituracagura nice muri twebwe warabuze no erega jewe kadusaba dushiremo iyi foto surprise kwanza dusabe dushiremo iyi foto tubanze umurabe kwanza ninye surprise nawe umenye ingene uyishura hariho Hazard romance hariho kiromike ukagira urumo bebe ubundi urakuze kandi aho kuvugira nta no gucagurira kandi je nabonye byo najana nazati yego hagurukura abasore ngabajya imisore itatu y'imisonga uyumvira ko barinde muri bajya batatu muri bajya batatu urangera ngenda batata sakaru yuye yambaye umupira wera
niwe hazard niwe nawe yereka bivuga yambaye ishati yera mu Lacoste wera ya niwe ndibaza oya wari umuzi none wamumenye gute ko ikora ko atari ijya emission nabona nabona umengo niwe ariko arabivuga none ko bose bariko baravuga kandi bavuga wewe mugabo nawe umengo bako bacokoza ujya umuravye ku munwa warabona ko avuga karavuga bajya bamenga niwe nyine yabivuze nyene ni hari undi rafise ngo namanga ujya bamuhevye ngo wakunze uyu urabona umengo nujya yara afise uwundi ako kantu ka umengo je sindakemera hamwe akantu nyene ko gushaka kudujiji ariko tubwire hamwe iyo barujya ni sawa ijambo rimwe gusa hamwe iyo barujya ego canke oya umviriza hajya oya wahijije oya ndabajije none hafise note nice mana abaye mani rero karabaye umumbarize jewe ndabona umengo ego ni bonje hebana none urafise inoti urafise amamani ubundi nice man bashizina n'iryo muntu apana by'amajambo ngo ibiki n'ibiki oya apana jewe sinkunda umuntu aza kumhaya cyangwa kumusifia oya ndabikunda nkunda umuntu anyereka action inoti irahari tuzokora imigambi ubundi natubishira yavuye mu mazi azare ukabona biza amafaranga karakubanye ndakora ayo mafaranga ushaka mbega yo barayo gukora iki umviriza Drizzy karambaza amahera araburi cakoraga Drizzy uyu bundi nta muntu adafise amafaranga ushaka yobangana gute kugira munesha abantu kwiradiyo ashaka kuba afise na 5,000 mu mufuko ayo n'amafaranga ashareka ndabisavye ahubwo nukumuzana tukagayaga je nawe turi babiri kuko ndayivugiye ngaha n'ubundi ni murayaga none ijya foto wayimenye gute ko ari we mutarayaga ndabazi gare n'abakolege ndabazi n'abakolege gusa nikakunde ni sawa kace ni sawa mugabo ntituricara ngo tuyage kwaza muyage neza anabisigura impamvu yakwihaye mutaranavugana wala aze tubiyage neza je nawe twumvikane ego inoti uri nayo canke nufise namba uri tayari hama nawe tubiyage kugira bikunde ko iyo nitwa iyo uvuga kuba ari tayari ushaka aba ari tayari mu gute mu biki je namaze kuvuga gusa ubundi yahije kuvuga mu buryo bw'amafaranga kuvuga Drizzy ukavuga byose uno musi umutoto yishakira amafaranga munzanire tuyage turi babiri hama tumenye dukora umenye ico mukora mwubakane kwa Drizzy agira biheze byose oya iyo ni intango gusa no kubakana byoshikaho intango ni ijyambere yes mwabyumvise rero byari bikomeye n'ubundi nyene nuko nabonye hariya muri sport zone urukundo rwari rwahumye byasaze byari byagenze neza kabisa nice yaduhije ibintu oya ntabwo mumubarize mbega yambonye myiki abakobwa bose bateye muri nice man reka ngaha ku radio nta bakobwa benshi dufise